Australia Manko. Monash Pampachana Supplementary Program and Kairohir Ehute Radio Program Nempe Isak Sulani Isak Tuaw Upweki Program which Apan Utamina Wewe Kaptai Pachawan Peki Chumal Elected in Sapulan. I chumal Caper de Pamp Pranir Kan Makachinchawa Molensere o Orior and Bombay U. Wangki dikan ko, nanalang ko, nankenye ko. Okay, tiche ka ng pelianchiyak, mumotso o nantakaslu and government. Chumal waw choror ang kapnan Bombay karyang kapna, o chona machmal kapnet, speaker and legislature, o yung mamuchong kukusonet kan, song papung dapalat o yung song papung kan, o utak pultakan Bombay unsak. Sampinglat pachotiton kalapan Bombay o pachotilalel kapmamarami. Kairohir Ehute supplement Bombay radio program mawiyawita pa sa sakaratuchon Bombay iroralap kasampalkan mawiyawi tamokmokit na nabsang kapna. O ngais panri talatoran mawiyalo ko government liaison officer PIO o Mr. Andrew Stevenson, Public Affairs Officer, may pakita utapen radio program and ranwatch. Ira kayo niyet sa chapter yaw sa 12, Acting Governor Reed Oliver, chuwangan manakapan Bombay kan, may alalta po rin totokong Kawaii Coffee na state na Hawaii. Na national kapara kong raikan may musalta sa Bombay, ang pukototokwach, Acting Governor Pachowan, makaiten email pungki, kumailan Pacho sa Bombay, pwede kumailan kokila o totok likin Bombay, at aming pamyan, pwede sochi chat totok Bombay. Epiltola o kusoya. Kumailan meson, pwede Kawaii Coffee, ewyang government in Bombay. At kapunat ranwach, Pit iray manakap o pinakap chocho kay and Bombay met paliyo ng state na Iowa. Alay tar o chocho met pinmasal sa nga Bombay o may nakaiban pinmasal ang sukaran po yung company in Iowa o nahichin kan soche uyang government and Bombay. Etola o sir karapen na kasampal government and pit puekianan memiye ang nitorok pungan chon totongkan o sawas peray marapando yang kapal. Acting Governor Reed kan sakala kaparak niya ko suya repen totok na dikin Bombay puekumya Kairohir and kakaira tapayan penene yuran kasampal eupene o wewapene ananen kinmiya po government and kaksawas anso makapan pangkin parata. September sidur yakit isak tuwaw niyara Director ng Campaign Resources and Development Mr. Nicholson Solomon Walyantier Acting Governor Oliver ni kasaraw yang kasabultong project and liyan mesang kachipin may government and New Zealand sa wastong government and FSM, may wood ka sa pultong Bombay State, aput ka sa pulyang PUC, may kun apapalipin yan diyon ng Bombay. When sa wasan mo ni Welsh, may Ministry and Foreign Affairs and Trade ng New Zealand, sa waski pachpachon ni Milianeo, Point Silu, and Moni na Merka. Mr. Alex Cameron, First Secretary and New Zealand Consulate General ng Honolulu o the Honorable Ricky F. Cantero, Acting Secretary, Department of Foreign Affairs, FSM Sainlar Silcoan Casaleta, Puitan Sawasquatch, Samway, New Zealand. Mr. Alex Cameron, Bachuan Casaleta, eupene memie na pungan FSM o New Zealand. Epiltola o Pachuan, me pueke New Zealand a uchung melen, songan sawaskan me pangkakan sawase, kapal kan me kun parata sang ni kikiawaklan
nan wewe. Image meleta New Zealand a pokata te uchungata pek sawas ang yawitan liyon mesang kachpin mesanti dolangas. Project which pan totonki karakaran kachpin puen wiyata liyon me pan tokong ni liyon emie anso which puen kaicharana na lautlan anan liyon nan pumpiranwich. Sakaratan kaping ang New Zealand o bil contractors besawase wiyawitan project which bilsan saler sa mulyapen FSM R&D may acting secretary Honorable Hubert Yamata, Director and Pompey State R&D Mr. Nicholson Solomon o bil mulyapen PUC Mr. Alex Nanpe pwede sa waswatch may pamawang karos mewia totong kilian. Irakasilu Option State Election o Office Attorney General and Pompey State men kachamanki karos mewia chon totokan state government may yang wia candidate ang usus irachichik limau line eo sa Rosilu entitled ASAC and Pukon Kosonet and Pompey Kosonet me officer that John totokan government men me wia candidate niya pan perki e pa muyang and komal totok ang anso yo me sosyeta reresan ran munisap mundan ranin suso e pan leave ap soche pwe ije ma emen totok na annual leave e kawawe makayu mangay officer that yung totokan government soche titiang and totokin leave na narailan sung campaign. At naiimeraman wiya ren totokin leave arailanan pan kamanaman yan ray waray pan leave pan soche pwe icha maray pilipil ramen totoki annual leave memiye. Irakapayo Niare en September silur yakite saktuaw, kulak silur rin sawas, acting Governor Reid Oliver, lukangar o yangar chaweta kasarawin rustan, FSM China Friendship Demonstration, form ni College and Micronesia. Kasarawach kuyawanan chim me pacho nan Sion National Campus Palker Sokas. Friendship which bakam kutaway totokan kiyan semen na pali mochwan puik o payokas the stop and cook makin totong kuksen puik the man ren chon school and siyon o so machakan. Muna pachoyan na tulang na national sakarata acting Governor Oliver mawawiyat chon sakarata wow pa ren sa machay coach o totiang ray lapalapakan o karos mayang pacho ni kasarawach. Epil pacho wan ponese o waunki. Ambassador ng Wing China, Dr. Daisy, President and Sion College o Chairman and Pompey Farm Association, the Minimin and so much and Pompey, Mr. Ned Perez. Acting Governor Oliver Mawalian Kapnan Pompey, Kapngong Ambassador in China o President in Sion, Dr. Daisy, o National o State Ops and R&D, Puekisawas, Minimin Pene, Mekapayatak Project Sampadyo, Mebang Kamoreti, Wamau kan Mebang Sawasa Kakairata, Pati and Wan Sapakan, Appointment Week o Stop Kintotong Kupsen Week, Meban, Wakit Somau Chocho, Memye Rechay, Wekia Child Soda Muchwell, or Chungole, Wan Pin Sapachaikan. Etola Oposoyama FSM, or Bombay State, Kapma Government in China, Wakit Yupandu, Kuma Westansan, and Neopenekan, Mewiawi, Metwacho Yautan FSM China Friendship Chim, o kay Chim met pacho na kay Wekan, o Wekan and Bombay. Bill government in China sa waskitar sa wantotok,
en Kamau Chocho, Epiduchungatar and Government and Bombay Bakbak, and Oneta Cup Administration Building, the Yome Opsan Kapinapachpachelole Ranwich, Kweku Wasa Chocho ni Mwach Bilona. On the food security, Acting Governor Alfred Casaleta may rawatch Puya Kasampan Melen. Puyakinan Robrop Cup, Memia Casaleta, me person to a Sakwado, Exim Corner Sack the Chuan Hakan, Ochelonton Pompe. Lumo o Capisaleta la, Chocho Kateraktar, Berracosan Nimwanga, Ochelontokan, Puyakia Sala, Pain Pacto Koti. O tolong o sakan te chungale wan sapachaikan. Acting Governor Reed Pilkasaleta memen kaskulen mochwalen kurang yawi kailan na elementary school kan ang Queen Kaisu o Kawadu. Repan school ke mochwal ngan peran school kan ya repan Queen Kaisu o piseryang pen patok ya say nya repan Queen Kawadu. Purnaray pa nagsang elementary pa kakar pen mochwali tama ramen patukutupuen kamara ray peneneo sawa sa kachkala aleta o kang mga ocholongatokan. Acting Governor kan sakala sa karata o yan kat na o Bombay unsap kapingong China COM o Pilway Chocho Chekan, me Pilkin Sapanki, Achai Chechen Road, Puen Sawase, Kakirtan FSM o Pompe. Irapalimau, Legislature Kamanala and Kapnapakpak and Moni, me Panoneta wasa me pay fola kan nanalap me kap Pilpede Pompe. Totoo ka na neta wasakan na olar na nanlap na kapilpenet Bombay ta mokit ansong mata ni Oxen TNI kanpan muni Oxen Pochet o PTA apan apali. Iraka wanaw kabina alleged report me pit tauban onon takap and Bombay House Honolulu. Onon takap and Bombay House the turnpage and Bombay me kin apali me kin pakadarla away pueki lumu tagabil shalet imshaklar o legislature kamanala sent me luwa ni project wat me kapna pagi po en kap katar shaun tawi project the inspector man po en tawi tatokan contractor or report on Kabina o legislature ma kamaulan imwat imshaklar. Iraka issue Kabina Peterson, Lieutenant Governor Oliver, Yangaki Aratungal Kansang ng Office and Personnel, Director and R&D Public Affairs o Budget. Tubanar o kasaneti perakuan totok meban anan puen apali mau men pompeikan kompani likikan aleirail ta tepan aleta ewanso mur government shota uong men pompeikan memen parala Amerika totok ap wiyapan Alairailta and Katrenti Mon Araipan Moshelta Puen Mau Ongrai. Business and Awaikan may rail or government and Bombay. Eukipana Alalta and Trontotok Sang Bombay, Shota Pali, Kin Parat Parang Trontotok and Bombay Kan. Pueki Ira Anan Kan Mepan Alayang Company and Awai. Kan na apali pomen Bombay kan metotok rail and insenamau o pung and sensal kosanti mau nan inaw o sign uyawi mon aray masal lang away karasaba kaway kobi
Kabina mauki irabukat en shanti mon nitail aramaskan arailpan parala to on business in America kan te business in way lau and liki shoda libil. Ma round trip ticket free the east me ban point round trip ticket on ton to kan me ban patoyela. East me ban apali shaylo kan ton to nan pungan pompe o wasa me business mi ya metueta monga wendiabe. Business man point nine ton to kan social security. Business pan apali nine ton to health insurance when apali my somau. Business enter kisang na itong totong kan passport niya lelang masan totoo. Poinan te salarian itong totoo en santi mau mon masal po enter waktakla. Kasanti me pit monga o wasan wanti ma itong totoo ko pan pukokite business yo. Mamia ansaw me business so ban moitang ton to en mamaiti apane neite wasame emen mamaiti opil ma ton to ko ban mela isme ban apali o irat anante kan irakawalu kabna o government in China kung gobernar me China ban taulangar nan onon ta kap en office en kabna Office koros nan office en kapna pan mokit ansaw me tatagan non pan tola. Irakawalu. Kapna legislature o government nan wekan mimi jingi abaltan percent silisap en moni koros me regrikta pon pay me state government man kamana lang municipality town o district kan puegi pantala memia. Ira kaisak o kansak lanira legislature o kabina ansawat kaso komumatan te papali komumatan kasone teo me bana pali tuntotok and government man me ban sailongi office en siksa liberal program percent triya kana tungal one pass mileage me quality ni sailor ko when sawasa point ticket on sailor kan so mau kan me iman munian pompe katarala liki kuson network bilban moitata alal and one pass mileage sang so the bil men sagiski atumal one pass mileage on program Met kan sakalar Kairohir Ehute radio program na basic sulay ni Sabtuaw. Mamia sa bolinamoy Iran kay nama te amoy tungal Iran kalalapak kongkak kajin malbete patawan agar telepon number sidu Riau 0 Riau 5 isu 0 te malbete agar telepon office kan makin bukoki ewe iro oralapkan besan salir nan program wat. Kom pil gubur mau o pil yangkit nan sangan program wat me ban pil para domur. Kasi kalangan o kasi liliangay.